Pasado alas 8 sa buntag, gisugdan ang flag raising nga gipanguluhan ni Vice President ug DepEd Secretary Sara Duterte dinhi sa Rizal Park sa Davao City. Dayon, gisundan sa wreath-laying ceremony kun paghalad og bulak sa monumento ni Dr. Jose Rizal uban ang konsul sa China, Japan, Malaysia ug Indonesia. Sa speech sa Vice Presidente, gihatagan niini og importansya ang mga kalisdanan. Third year for the celebration of the 126th anniversary of the Declaration of Philippine Independence, anchored on the theme, kalayaan, kinabukasan, kasaysayan. Today, we are gathered to commemorate 126 years of sovereignty as well as to honor this great legacy left to us by our forefathers who displayed true courage, bravery, and patriotism. Giauhag sab sa Vice Presidente ang mga kabatan-unan nga ipatigbabaw ang bilis sa patriotism ug demokrasya. We encourage everyone, especially the youth, to uphold the values of patriotism and democracy as you hold the key to the future. As you go out into the world, make wise decisions that not only benefit you, but also contribute to the greater good. Always be reminded that the consequences of your actions and choices can shape the future of our country. Kalayaan, kinabukasan, kasaysayan, mao kini ang tema sa ika-126th Independence Day karong adlawa, Hunyo 12. Human sa seremonya, nakighimamat ang Vice Presidente sa iyang mga supporters. Sa iyang Monte Calvo, Newsline Philippines, stay safe.